Kublai pi barok ngi pediang sngobai pi syakatup kubor mentah ke janmit. Barashwa bangin pai syaki kubor ki babnia ngin ya pet chwaya kimat bakongsan. Beliau Presiden Kari Ramnath Kovind ya ke program Arogya Manthan ha Bhopal Madhya Pradesh. Beliau Patba Menteri Rangba Do Kari Narendra Modi ya ke hospital badang deptai thamai ke Matu Shri KDP Multi Speciality Hospital ha Atkot Gujarat. Kentat Menteri Rangba ke Jela Kongrat Sangma Halor ke Jingkeno ba Klembut ya ki kendon ke CVC. Bat banjur Menteri Ketenat ki Kambari ke Sarkar Pedeng ba ke jingla man penyedai kan wanra ya ke sukasan hakatan catai laming. Ki kubor ki babnia. Presiden Kari Ramnath Kovind ong bakat ba kidang don ke jingyajan bat kamariang kaptangi dang kot dang kia. Habakren halor ke pang ke bayadai bat ke One Nation, One Health, The Need of Our, ha ke program Arogya Manthan, bala penlong da ke Arogya Bharti ha Bhopal minta ke sengi, Presiden ai jingmut ya ki nong shong shnong baki day bandon da ki kendon, ban buat renti ni ki rutin, ban buat ya ke rukam babha, bat ban ba mi ki jingba bayo na ke mariang, ha ke jing baman ke sengi. Haba jingyero ya ka jingmut jong ka One Nation One Health System ne ka wei ka ri ka wei ka lat cha ka kwat ka kya President ong bakat kum ki jingtho ki ba men hendai kum ka yoga sutra hatha yoga pradipika hiranya samhita ka paushai ba ka ri ha ki spa snem ba menshwa ka don shisha ka to ka ne ki ki ba pen pau ba ka yedai ka wei ka lat cha ka kwat ka kya Habakren Shapang Katong Jong ka National Health Policy bala penbena House Nem Hajar Khatnyo Koven ong bakatong bahakmat Jong ka ni ka policy ka long ban penyo ya ka kwat ka kya ka bapaka bat na ka benta baro kinong shnong bat hakapor hakador ka baduna जुड़े हुए हैं उन सब की बनती Menteri Rangba Do Kari Narendra Modi ong baka sarkar jong kala dep ban syakri la prasnem bat hakine ki snem kala le shibun ki nakabenta ban kentiu ya ki breu ki baduk bakerdo lingba ka jing ya ki jing syakri ka babha ban pin urlong ru ya ka thong jong ka sab kasat sab ka vikas. Ulakren ya kini ha ka jingelang bala penlong ha atkot ha jan rajkot ha Gujarat hadin bola dep ban ple patba ya ka hospital badang dep shna thamai ha Matu Shri KDP Multi Speciality Hospital. Modi ong ba kini ka hospital ba ars pa jingthia kabla penyat da ka Patel Seva Samaj Trust kan ya ka jing syakri ba bhatam da ka babu ya ki kor ki bor ki bayarangkat bat ki wei kiri ha ka perthai ban la ban jing syakri ka bapura na ka benta ki nong shnong jong ka than surashtra ong ba kilat bat jing syakri ha ka liang ka kwat ka kya kilanang khamha kat banang mi gisngi bat kani kan pentikna bo onla ban ka jing syakri ka bhatam ya ki breu ong ru balada ki breu ki asno tilang bat ki sen jam jong ka sarkar ha ka bor na ka liang jong ka sarkar ban jing syakri ru ka klan ये हॉस्पिटल सौराष्ट्र में स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर बनाने में मदद करेगा जब सरकार के प्रयास में जनता का प्रयास जुड़ जाता है तो सेवा करने की हमारी शक्ति भी अनेक गुना बढ़ जाती है राजकोट में बना यह आधुनिक अस्पताल एक इसका बहुत बड़ा उत्तम उदाहरण है Menteri Rangba ke Jela Kongrat ke Sangma Henen ke Sengi ong baka company badai ya ka jing penwandur ni ka design associate ka badai na Noida ka bala thau ki plan ban penwandur ya ka jingshna ya ka ying thamai jong ka assembly la je da ka sarkar ba menshwa ya ki kam bat ki jingla ban traida ka ne lakhmi bania hadin khindiat sngi bala khlem ka tnom ba penwandur pelon jong ka assembly
Unong yalam kaliang persya u Dr. Mukul Sangma ula keno ba ke design associate kadang don hapadeng ke jing bishar jong ke CBI namar ke jing turmur haki project bala penterai haswa bat ke jing thong yaka. Long persya ya ke kendon jong ke Central Vigilance Commission guidelines. Menteri Rangba ke jela ong ba ke kenhun jong ke Indian Institute of Technology Guwahati Shen kan sawan ban jingo ya ke jingtei ha maudiang diang. Ong ba ke sorkar kala dep ban tho syakisau teli ki IIT ban wat ya ke daw halor ke jingklem ke te ke tenum hinrei tang ke IIT Guwahati kepala pediang ya ke ni ke jingkot. Pensyai baka jingwat benya jong ke kenhun na IIT Guwahati kan long ke balat lut bat ke sorkar kan sa syemi ke senjam kat kum ke kaipot jong ke ni ke kenhun lada don ke jingle bamhok. The appointment of the design associates was done by the previous government. So that's something that I don't want to comment on. That was done much before we came in. And that's there. So there was some mention about design associates having some kind of application from CBI's inquiry going on. So that factor I really want to ask the opposition leader on what those details were and why the appointment was done in that time when they appointed the design associates. Menteri Ketenat ki Kambari ke Sorkar Pedeng Dr. S.J. Shankar ong ba ke jingi day bat ki wei kiri ke day ke benta ban ningkong jong ki kam ya dari bat man la kiri ki don kam ban long ki basengan. Ong ba ke jingla ban penya day bat kiri ke long ke bekongsan ban wanra ya ke jingsuk ha ke tan chatei la mingi. Ong ba ki nong shong shnong ke ri India ki basa syabari menta ki long ki basngosngan bat lada ha ke no ke por ba ki don kam jingerap ke ri India ke koloi ban yarap yaki. Kren ya ke ne ha ke lempung ya peliu jingmut ha IIT Guwahati menta ke sngi. Menteri Rangba ke jela Asam Himanta Biswa Sarma senran ya Menteri ke Sorkar Pedeng ha ke ne ke jingelang. Baro arngut kini kinong yalam kila let ban petru ya kitiar kitar bala penmi da ki samla pule ke IIT Guwahati. Commerce, culture and capacity are the core objectives of the Asian Conference. Better connectivity is central to improving the ease of doing business and the ease of living, both key priorities of the Modi government. Menteri Ketenat ki Kam Sports and Youth Affairs ke Sorkar Pedeng Anurag Singh Thakur ong ba man laki skul ba hakeri ki don ya ke benta ke bakrau ban kentiu ya ki kam ya lekai sports da ke batau ya ki jaka ya lekai halaki skul ba bat ai jing hikai ya ki samla ya lekai. Kren ya ke ne ha ke sniple ya ke jakal ya lekai ke Khasi ba Yadhav Sports Complex ha Pelau jong ke Savitri Bhai Phule University ha Pune menta ke sngi. Menteri ulapan kenmau kumno ba Menteri Rangba aduk keri Narendra Modi ai mensia miki samla ya lekai ha ke jinge lekai ba pher ban penlong ya ke jingkiu ha ki Kam Sports ha keri. Shosho Menteri pli ya umot durjong unong ya lempat uba mi khmat ya keri ha ke Olympic Khasi ba Yadav bat Swami Vivekananda ha Pelau jong ke ni ke skul ba. Menteri Rangba ke jela Kongrat Sengma sa shisin kentat ya ke jingkeno halor ke jingshalan dewyong bean sya Bangladesh lingba ka gaso para batladon ke jingpet ngor ya unang khai na Assam balwan Sony balatibru kum Ubhama ha ka baydai bat kani. Haba pensyai ya ke jingkeli henen ke sngi Kongrat Sangma ong balabu jingtho ya ke jingshalan ya dowyong na ke jela. Henry ong baladon kino ki jingkeno bat lada pentip sya ke sorkar on kemi benia ya kata. Da ka bapentik na baka Assam kampat syem la pentip AA sya ke sorkar kumta Menteri Rangba ke jela ong ba omla ban ong AA halor kani klem da yo ke jingtip babenia. All kind of movements have been very clear. All kind of movements that take place, we ensure that all documentation and paperwork is there. If there are any cases, any allegations that are there, any kind of concerns from any government, if there is a communication to be made to us, of
officially that these kind of things are happening, then definitely you will get it examined. But I'm just hearing from press and from all of you regarding this. So these allegations which could just come out, and it's really something I cannot respond to without really seeing the facts. And as I said, the government of Assam also has not communicated anything to us in that aspect. U MLA kanong po uba Meral Bonds ulapan kan mau ba kapor kadang biang man khmi biang ya ka jingya soy soskular ya sngo thu jingmut ni Memorandum of Understanding happening ka Assam bat Meghalaya hakabay day bat ki jingya kan at kaput uloong ba ya ka ni ka soskular happening ka Assam bat Meghalaya ompat shimla ai ya ka rai ba khaddu da ka dorbar thawan ka parliament da ka bakdo ba ki don ki jing persya na ki kishnong ki thau halor ka ni ka soskular ka balay soy bat ka Assam u MLA uloong ba kapor kadang biang ban khmi benya hakabay day bat ka jing persya jong ki nong shnong ka sarkar Assam bat Meghalaya kilay soy ya ka soskular ban penbet ya ki jak yak jing ya kan at khaput ha ki hinriu na ki khat artli ki jaka ban bayak ja bala penlong ha ubnai leber menta usnem Menteri Rangba ka Jilla Assam Himanta Biswa Sarma bat Menteri Rangba ka Jilla Meghalaya Kongrat Sangma kilay soy ya ka soskular ka balas jang ya ka ni nadu ubnai naitung mention snem ha ka jingya don lang ba jong Menteri ka tanat ki kampo yeng ka sarkar pedeng Amit Shah to revisit, to have more space for the stakeholder, and we have to consider all this. We should not go blindly. I'm not saying that all this while the government is going blindly. It's not that. The government is serious. If there is concern that the government has left over, it has to be looked into, revisit, and take everybody on board and take a decision and have a talk with the Union Home Ministry before it will be placed in Parliament, before any decision will be taken. That is final. So there is plenty of scope to recorrect anything has to be done at the ground. Mentapat ngin yapet ya ka jinglong jingman ka sun meneng. Ka jingshit jing kriat kalong apulai point real degree Celsius bat ka jing kriat kalong khatsau point knai degree Celsius. Ka jing sngem ka hau kalong nyopusan na ka shispa min step bat prapusan na ka shispa janmin. Ka jing hap slap kalong 0.9 millimeter. Kala bandon ka jing hap slap hakikat tu kat ni kijaka. Haswa bangin penkut, ngipin kan mau pi baya kan ni ka khubor na lor ka ba POE ha ki television, pila ruban page live ha ki YouTube channel jong ka DD News Shillong na ka benta ki khubor ba man lakas ngi. Pila ruban page ki khubor jong ka DD News Shillong ha ka Instagram, Facebook ba Twitter. Shwawan poi sya ka bukut jong ka thup khubor ngin ya page biang sa shisian ya kimat ba kongsan. Beliau Presiden Kari Ramnath Kovind ya ka program Arogya Manthan ha Bhopal, Madhya Pradesh. Beliau patba Menteri Rangba Du Kari Narendra Modi ya ka hospital berang daptai thamai ka Matushri KDP Multi Speciality Hospital ha Atkot, Gujarat. Kentaj Menteri Rangba ka Jilla Kongrat Sangma halor ka jingkeno ba Klembut ya ki kendon ka CVC. Bat banjur Menteri Ketenat ki Kambari ka sorka pedeng bat ka jingla ban penyedai kan wanra ya ka suk kesan ha ka than chatai laming. Te paralok kat tungi lapoi sya ka bukut jong ka thup kubor jongi menta ka janmet hadu bangin da syam yang bat phila syai kasngi kublei phi baro. है मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से